Hei whaiwhai noa ake I te rāpūrongo, I te roanga o te tau kua mahue ake nei, I te toromi haere, Te Pāti Māori, I te nui o ngā kū rakuraku tarā whare, I te nui hoki o ngā tātā e perepere hia ana I waho ki tō rātou whare. Ko tā te māngai tōranga pū mō Hauraki-Waikato, ko tā Hana-Rāwhiti Maipi-Clarke I te roanga o te tau, he mātakitaki, he whakarongo, he wānanga. I nai nei korite ia ki te kōrero I ona whakaaro. Ka tono kia kōrero motuhake kia te Karere. Nā reira, nōku te honore kia noho tahi atu ki te kai tōranga pū rangatahi rawa atu o tēnei whenua ki te kōrero mō Te Pāti Māori, mō Hauraki-Waikato me te ara whakamua. Nā reira, ko roa ngā kōhimu e āwhio ana I Te Pāti Māori, nā koetahi e ki ana kā wehe a hana, koetahi e ki ana kā noho a hana. Kei ko nei koe hana he ato whakatau. Kā noho koe ki Te Pāti Māori, kā wehe rā nei koe I Te Pāti Māori. Ko whakatauri a ka noho au ki roto I Te Pāti Māori. Hei kai tōranga pū, hei kai karere, mō Hauraki-Waikato e nei taupotinga 2026. Mohi ana koe hea te pātai nei, nā te aha. Ka nui ngā whakataunga tēnā tangata ki au. Me taku wai mari ki ēnei whakaaro. Heoi anō me taku whakatau ki roto I ahau anō. Tuatahi ko ngā kōrero a kingi tū heitia kia whakakotahi ai I Tiwi Māori. Ki te wehe au I te aotoranga pū. Kua tino kitea I ngā raruraru, I ngā whakawehenga I arohe a te motu whānui I roto I te aotoranga pū. Me taku āwangawanga ki tēnā, kātahi, kārua. Ki taku nei mōhio, tēnā pēr ko Hauraki-Waikato titihi o ngā tūru ka whakatauria ko wai te kāwanatanga hei te noema. I ki koe ko tētahi o ngā take nui I whakatau ai koe kia u ki Te Pāti Māori, kia hoki anō koe ki te whare pāremata, te rāpea. Ko te kotahitanga, me te whakahau ki ngi tū heitia kia kotahi, te iwi Māori. Ko Te Pāti Māori, tētahi rangapū, tētahi rōpū, kāri tino whakātu mai te kotahitanga I roto I ēnei tautata nei. To expel Maria Mino Kapakingi and Tākuta Ferris from Te Pāti Māori. Well, that's an issue of trust, and it's been so badly broken. E whakapono ana rānei koe, ka tāia e Te Pāti Māori, te whakapakari anō I ngā here I te whanaungatanga I Wainganui, I a koutou, kia whakātu anō ai koutou. I te kotahitanga e kōrero hia nei, I kōrero hia nei e kingi tūheitia. Ka tae e koutou? Ko titihi o aku tino a wangawanga ko te tōranga pū a hapu nei, a hapori nei. Ngā mea, ngā pire, ngā mahi a te kāwanatanga, māma noiho tēnā mai. Māma noiho ki te whawhai te Pākehā, because there's a common enemy there. I te wā ka hoki atu koe ki tō ki tō marae AGMs, ki te kura boards, ki te league committees. Ara anō atu ngā taupatupatu. Engari, e rongo ana I te wangawanga o te iwi Māori ki itihi o ngā whakatau a Te Pāti Māori I tēnā tau. Me taku wāwāhirua hoki. Heoi anō ara ko te kaupapa, ko te whakawehe I tēnei kāwanatanga, kātahi ko te whakakotahi I te iwi Māori, kā rua. Kā toru, I aku haerenga ki tā wāhi ki ngā iwi take putanoa I te ao, ki Amerika, ki te whare a Donald Trump, ki te White House, ki te United Nations, ki te Governance School, ki Oxford. Ko tā rātou, ko ngā tangata iwi take o kona ki Amerika, ko tā rātou kōrero mai ki au. Oh, we could only dream of the day that we could ever have an Indigenous political party. And they also said that they've got 571 tribes that don't agree with each other at times too. And me taku tino marama ki nei kōrero a iwi take nei. Nā reira, koina e te honga a wangawanga, engari anei te ara, kua ti pako, kua whakatauria e au.
ko koe te kuru pounamu o te ao Māori I roto I te ao tōrangapu. Ne? Ka te tiro ngā kokonga katoa te iwi Māori kia koe, ka hia ki te uta I te korowai o te aroha, o te whakamarumaru ki runga ki a koe. Kia haumaru koe I roto I te whare pāremata. Kātahi ka te tiro ki ngā kaiarahi I te Pāti Māori me te whakaaro ake. Ko te iwi Māori whānui tēnei, ka whakaaro ake. Kāore rāua I te manaki I tātātou kuru paunamu. Kei te tika rānei tēnā kōrero, kei te he rānei tēnā kōrero. Ai rānei, kua manaki hia koe e rāua I roto I enei taunei. Ai rānei, kua ahua whakarerea koe e rāua I roto I enei taunei. He ua te pātai engari, anei te pātai ki a koe. Kau. Kua awhina te katoa I ahau, te pāti, ngā rangatira, he ua mō aku mātua ki te awhina I au. He ua mō aku teina ki te awhina I au. Ko taku kōrero ki a rātou, you know, everyone's going, well, we need to look after you, we need to. And I said, I ngā marama tata nei, kua pakari haere ahau, ki te kōrero atu ki a rātou. Te tae e koe ki te awhina I au. I te wā kai roto au, I te muru Aoteahi ki ngā debating chambers. Tahi noi ho te turu I reira. Tahi noi ho te turu I reira. Engari I te wā ka hoki au ki te kāinga, I te wā ka haere puta noa I te motu, awhina mai au I reira. Ka pai. Nō reira, e whakai ana rānei koe, pātai whakamutinga tēnei, engari ko te hana tuatahi I haere ki te whare pāremata. He rereke rānei tērā hana I tēnei hana e noho nei tēnei wānei. Mena he rereke hea ngā rereke tanga. He nui ngā rereke tanga. Hea te tai. Ko te kupu Pākehā, ko te adolescence. So kua pake ke koe. Kua tupu koe. Kua tupu, you're growing up in the job. This is my first job I've ever had, eh? And kei te mātaki nā I te ao I a koe. And kei te mātaki I a rātou I te wā ka heke, kei te mātaki I a rātou I te wā kai te piki hoki. Engari, ko tāku, te whai wā, te whai wāhi, te whai tangata, ki te whai wā ki te pakiaka I ahau anō ki te whenua. Touch grass. He beehive, eh? It's a place that has absolutely no connection to the real world. And especially the world that I live in here, in Rahui Pukeka or in your community. Nā reira, he uaua tēnā. Koera te tino uauatanga o te kaitōrangapu ki te hoki atu ki te kāinga. Ki te noho ki wainganui o rātou whānau, te noho hei tangata noiho. And koera taku tino... Te oranga, ne? Rautaki, hei whakarauora I ahau ana. Ko te oranga, ko te whenua, ko te awa, ko te maunga, ne, ko te whānau. Kairi ko atu. I pai rawa atu te noho tahi te kōrero tahi ki tērā o ngā ira mutu whakahirahira aku. Me te aha, kau taina atu ngā māngaritanga, ngā ukahatanga katoa te rangi me te whenua ki runga I aia mo te mahi nui. Kei mua I aia I tēnei taunei.